uku kuba Bukavu iri hafi ya Goma bituma Goma idashobora kwizera umutekano wayo mu gihe kirambye, kubera ko uwashaka kuyitera ahambere yashinga ibirindiro ni ahangaha nyine Bukavu. Ahangaha i Bukavu hari abaturage benshi, ni umujyi munini, ukaba umujyi uteye imbere ku buryo ibyakenerwa byose mu buryo bwa gisirikare birahari. Muri make Bukavu ni icyo bita strategic hub, ni ukuvuga ahantu h'ingenzi igisirikare gishobora gushyira ibikoresho bikenewe byakwifashishwa mu ntambara yo kwigarurira umujyi wa Goma. Mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kuvuga ko atazagirana ibiganiro na M23, birumvikana ko agifite umugambi wo kurwana nk'uko abayobozi mu nzego za leta ayoboye bakunze kubigarukaho, aho bose bahuriza ku kuba leta ya Kongo igomba guhangana na M23 ikayambura ibice byose yigaruriye. Ibi byongeraho kuba Bukavu yarahungiyemo abarwanyi benshi n'abayobozi batandukanye ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Amakuru avuga ko abacanshuro babashije gutoroka mu masaha ya nyuma mbere yuko M23 ifata Goma, bose bagiye hano Bukavu, ubu niho bari. Aha kandi hari urubyiruko rwinshi rumaze iminsi mu kimeze nk'imyitozo bitegura M23. Uru rubyiruko rurimo kwitegura intambara nyuma y'uko umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix yatangaje ko umutwe wa M23 wakomeje imirwano werekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye nyuma y'uko ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka M23 yigaruriye umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yahise itangaza ko izakomeza urugamba igafata na Kinshasa, ariko ibwira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko niyemera ibiganiro bigamije gushaka umuturambye ngo izahagarika imirwano. Bwana Lacroix yagaragaje impungenge ko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi y'aho uyu mutwe nk'uko wabigenje Goma. Lacroix yavuze ko amakuru yahawe avuga ko M23 yari igeze mu birometero 60 uvuye Bukavu. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byavuze ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo bose ngo bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu ngo utigarurirwa na M23. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi nabwo bwahise bushyira imbaraga mu kwinjiza abasivili mu gisirikare kugira ngo bafashe kuwurinda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira ryavuze ko abarenga 300,000 bigoma no mu bice bihakikije bavuye mu byabo. Ibi nibyo byakangaranyije urubyiruko, maze ku bufasha bwa leta rwirara mu mihanda ruvuga ko rwiteguye kurwana na M23, umutwe bavuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda nubwo rwo rwakomeje kubihakana. Mu minsi ishize uru rubyiruko ruherutse guhurira hafi n'umupaka w'u Rwanda rukora imyigaragambyo ruvuga ko rurimo kwamagana u Rwanda. Ikibi byose byerekana nuko Bukavu ari ikibazo kuri Goma, kubera ko ubwo irimo urubyiruko rwiteguye kurwana, bivuze ko umutwe wa Wazalendo wagira imbaraga zijya kungana nk'izo Wazalendo yo muri Kivu y'Amajyaruguru yari ifite mu minsi ishize. Hejuru yo kuba Bukavu irimo abarwanyi ba Wazalendo biteguye kurwana, uyu mujyi unasanzwe wakira ingabo z'u Burundi n'izindi zose zirimo guturuka mu mahanga zitegura kwinjira muri iyi ntambara. Izi ngabo zinyura ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu nyirizina. Iki kibuga cy'indege cyakira indege zitwaye abasirikare ndetse n'ibikoresho byinshi muri Kivu y'Amajyepfo byiteguye gushorwa ku rugamba na M23. Mu ntambara biragoye ko warwana udafite ikibuga cy'indege, kubera ko kirakenerwa cyane mu koroshya iyoherezwa ry'ibikoresho n'ingabo. Mu bibuga by'indege by'ingenzi biri hafi ya Goma, Kavumu iza ku mwanya wa mbere kubera ko yo ni ikibuga cy'indege kinini kurusha ibindi biri hafi y'uyu mujyi, ariko ugasanga byari ibibuga by'indege bito bitabasha kwifashishwa mu kwakira indege nyinshi mu buryo buhoraho, ku buryo ibingibi byahindura ibintu ku rugamba. Muri make M23 yakwizera ko ifite umutekano uhagije igoma ari uko igenzura iki kibuga cy'indege cya Kavumu, cyane ko amakuru avuga ko ubwo Afurika y'Epfo yari irimo gutekereza kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu minsi yashize, ahangaha Kavumu niho yifuzaga guparika indege zayo. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko ahangaha Kavumu bivuga ko ariho haparitse indege zikomeye z'intambara za Sukhoi ziherutse kugira uruhare rukomeye cyane mu ntambara nyuma ya gato y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma iri kurwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hejuru y'ibi amakuru avuga ko u Burundi bwakoresheje iki kibuga cy'indege mu kohereza ingabo muri Kongo muri Kivu y'Amajyepfo.
amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zirenga 12,000 ziteguye bidasubirwaho guhangana na M23 mu kurinda Bukavu. Mu gihe izi ngabo zabona ubufasha bw'izindi ngabo nyinshi, birumvikana ko intambara ishobora kwerekezwa muri Kivu y'Amajyaruguru bikarangira M23 yongeye kugabwaho ibitero bikomeye. Ibi kandi biracyafite amahirwe kubera ko ibihugu biri mu butumwa bwa SADC birasa nk'ibikirimo guseta ibirenge ku ngingo yo kuvana ingabo zabyo muri Kongo. Afrika y'Epfo ni iya mbere muri ibyo bihugu. Nyuma yo kuva mu nama ya SADC na EAC, Perezida Cyril Ramaphosa wanayigeze matinze yavuze ko ingabo z'igihugu cye zizava muri Kongo ari uko imirwano itagihari muri icyo gihugu. Ibi yabivuze nyuma y'uko abanyapolitike bo muri Afrika y'Epfo bakomeje kotsa igitutu uyu mukuru w'igihugu nyuma y'uko abasirikare babo 14 bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo, bamusaba gukurayo abasirikare babo basigaye. Bwana Ramaphosa wari wararahiriye gukomeza gufasha leta ya Kongo kurwanya uyu mutwe, yagaragaje ko yashimye imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC na SADC by'umwihariko wo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi, n'usaba leta ya Kongo kuganira n'impande zose bihanganye zirimo na M23. Ati umwe mu myanzuro y'ingenzi cyane yavuyemo nuko abitabiriye inama ihuriweho bemeranije ko ibiganiro by'imbona nkubone bisubukurwa hagati ya leta n'abatayegamiyeho barimo M23. Ibi ngibi bizakorwa binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC na SADC yabereye Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 8 y'uku kwezi ari ingamba shingiro zirimo icyizere kiganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje ko iyi myanzuro ari izatuma ingabo za Afrika y'Epfo, iza Tanzania n'iza Malawi ziri muri SAMIDRC zitaha hashingiwe kuri iki cyizere cy'uko burasirazuba bwa Kongo buzongera kubona amahoro. Ati imyanzuro yafatiwe muri iyi nama ihuriweho ni ingamba shingiro zirimo icyizere kiganisha ku mahoro arambye. Izi ngamba zizatuma ingabo za SAMIDRC zitaha. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera we yamaze gufata icyemezo cyo gucyura ingabo ze mbere y'uko inama ya EAC na SADC iba. Ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa kabiri, Ramaphosa nawe yari yatangarije abanyafrika y'Epfo ko ingabo zabo nazo zishobora kuzataha. Kuri M23 ibi bivuze ko mubo igomba kwitegura guhangana nabo, harimo n'izi ngabo za Afrika y'Epfo igihe cyose zaramuka zifashe icyemezo cyo gukomeza guhangana n'uyu mutwe ziramutse zigaragaje ko imirwano itarahosha ku rwego rwifuzwa. Ibi byose birushaho gutuma M23 idashobora gutuza mu gihe cyose ibizi neza kwitagenzura umujyi wa Bukavu mu buryo bufatika, kubera ko niwo kibazo nyamukuru ku mutekano w'uyu mutwe. Hagati aho andi makuru aravuga ko Chad ishobora kohereza ingabo muri Kongo zikajyaho gufasha Perezida Tshisekedi guhangana na M23. Mu 2023 Perezida Felix Tshisekedi yari yagiriye uruzinduko muri Chad asubira muri iki gihugu mu 2024. Ni ingendo zibajijweho cyane ahanini kubera ko muri ibyo bihe Perezida Tshisekedi yarakomeje gushaka ingabo zimufasha guhangana n'umutwe wa M23.